Dobar dan. Nadam se da ste dobro i da ste dobre volje. Ako slučajno niste dobre volje, to je odlično. A ukoliko jeste, to ćemo verovatno ubrzo da promenimo. Danas ćemo raditi tonalitete sa jednom snizelicom. To su kao i do sad jedan durski i jedan molski tonalitet. U pitanju su F-dur i D-mol. Prva snizelica nam je ton B. Ako se sjećate prošlog semestra, ton B nam je snižen ton H. Ta prva snizelica se piše na istom mestu gde se piše i ton H, to jest na trećoj liniji linijskog sistema u violinskom ključu. Preznaci koji se nalaze na početku reda, a i preznaci inače, se pišu tačno na tim mestima gde se nalaze tonovi koje povišavaju ili snižavaju. Ako umete da čitate note, onda će vam ovo biti mačji kašalj. A ako ne, onda dobro. F-dur, kao i svaki tonalitet koji ima neki ton kao sastavni deo svog naziva, a to je svaki tonalitet, počinje tim tonom po kojem i nosi naziv. I ide ponovo do tog tona za oktavu više, s tim da umeđu vremenu pazimo na preznake i to je čitava mudrost. Znači krećemo od tona F i ređemo tonove do F za oktavu više i umeđu vremenu pazimo na ton B. I to nam je F-dur lestvica. Što se tiče akorda, gradimo ih isto kao i dosad. Osnovni ton tonike je glavni ton, to jest najprvi ton akorda. U ovom slučaju to je ton F. Terca iznad tona F je ton A, a kvinta iznad tona F je ton C. To znači da nam tonika u F-duru glasi F, A, C. Subdominanta se nalazi na 4. stupnju i osnovni ton je 4. ton F-dura, a to je ton B. Terca iznad osnovnog tona subdominante, to je tona B, je ton B, a kvinta iznad osnovnog tona je ton F. Stoga subdominantni akord u F-duru nam glasi B, D, F. Dominanta se nalazi na 5. stupnju i to nam je ton C, koji je ujedno i osnovni ton dominante. Terca iznad tona C je ton E, a kvinta iznad osnovnog tona je ton G. Taj ton G možemo da dobijemo i ako ga tražimo tako što gledamo tercu iznad tona E. U svakom slučaju, u obe situacije dobijemo da nam dominanta glasi C, E, G. Te akorde, kao i po običaju, nećemo svirati u njihovom osnovnom obliku, osim tonike. Tako ćemo subdominantu svirati u obliku F, B, D, a dominantu u obliku E, G, C. Aj sad da vidimo kako to zvuči i izgleda u praksi. Gledamo prvi zadatak i prosvirat ćemo sve primjere. Pod A, prva, druga, treća, četa. 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 B. Prva, druga, treća, četa. 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 Prva, druga, treća,
pod C. Prva, druga, treća, četa, 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 pod D. Prva, druga, treća, četa, 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 pod E. Prva, druga, treća, četa, prva, druga, treća, četa, prva, druga, treća, četa, prva, druga, treća, četa, prva, druga, treća, četa. I pod F. Prva, druga, treća, četa, prva, druga, treća, četa, prva, druga, treća, četa, prva, druga, treća, četa, prva, druga, treća, četa. Ok, F-dur smo raščistili, sada gledamo 6. stupanj F-dur lestvice i vidimo da je to ton D. Znači da je paralelni mol D-mol. Pošto imamo isti preznak, sada treba da krenemo da ređemo tonove od tog tona D do oktave više i dobit ćemo paralelni prirodni mol. Harmonski mol dobijemo tako što povisimo 7. stupanj prirodnog mola. 7. stupanj nam je inače ton C, ali u harmonskom D-molu će biti cis. Melodijski mol nam je kada pored 7. stupnja povisimo i 6. stupanj. Taj 6. nam je inače ton B, a kada ga povisimo to neće biti više ton B, nego se vraća na ton H. Pošto imamo snizelicu na početku reda, ispred tona H ćemo staviti razrešilicu koja neutrališe, to jest poništava tu snizelicu. Tu ne pišemo povisilicu jer bi to onda bio ton his, a to je već nešto u šta nećemo da zalazimo. U svakom slučaju his ne postoji u melodijskom D-molu. Znači evo ga još jedan melodijski D-mol. Ako je to jasno, idemo na akorde. Tonika se nalazi na prvom stupnju D-mola. To je ton D. Terca iznad tona D je ton F. Kvinta iznad tona D je ton A. Što znači da nam tonični akord glasi D, F, A. Mislim da sam vam ovo već spomenuo, ali ću reći opet. Terce i kvinte se jako lako prepoznaju. Ako tražimo tercu iznad nekog tona, treba prvo da pogledamo gde se taj ton piše. Ako uzmemo ton D, za primer, koji se piše u praznini linijskog sistema, u vilenskom ključu, terca iznad tog tona će biti sledeća praznina. U ovom slučaju je to ton F. Ako tražimo tercu iznad tona F, to je opet sledeća praznina i to nam je ton A. Da je to ton E koji se piše na prvoj liniji u vilenskom ključu, terca iznad bi bila sledeća linija, to jest ton G i tako dalje. Slična stvar se dešava i sa kvintama, samo što preskačemo jednu prazninu ili liniju. Znači, ako nam je pravi ton D, onda preskočimo jednu prazninu i gledamo sledeću. To je ton A i to nam je kvinta. G se piše na drugoj liniji u vilenskom ključu i jednu liniju preskačemo i sledeća linija nam je ton D na četvrtoj liniji i to nam je opet kvinta. Ok, idemo dalje.
Četvrti stupanj u D-molu nam je ton G. Terca iznad njega je na sledećoj liniji i ako uzmemo u obzir snizilicu koja se nalazi na početku reda, shvatit ćemo da se ne radi o tonu H, već o tonu B. Kvinta iznad tona G je ton D. To smo rešili i ostaje nam još samo dominanta koja se nalazi na petom stupnju. Peti stupanj u D-molu je ton A. Terca iznad tona A je inače ton C, ali pošto u molu moramo da povisimo tu tercu na dominanti da bi dobili durski akord, bit će ton cis. Kvinta iznad tona A je ton E i to je to. Naravno, ni ove akorde, osim tonike, nećemo svirati u svojim osnovnim oblicima, pa ćemo tako subdominantu svirati u obliku D, G, B, a dominantu u obliku cis, E, A. I to je to što se tiče D-mola. Ajmo sad da vidimo kako da primenimo to na zadatak. Idem redom, krećemo da. Prva, druga, treća, četa. 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 Pod B. Prva, druga, treća, četa. 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 Pod C. Prva, druga, treća, četa. 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 Pod D. Prva, druga, treća, četa. 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 Pod E. Prva, druga, treća, četa. 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 I pod F. Prva, druga, treća, četa. 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 Pošto smo to sve rešili, vreme je da se bacimo na drugi zadatak. Znamo da smo u F-duru ili D-molu. I prvi i posljednji takt nam se uklapaju u toniku F-dura. Evo prvi takt. I posljednji takt. A uklapaju nam se i u toniku D-mola. I posljednji takt. Jedina stvar koja nam pomaže da skontamo gde smo su drugi, treći i četvrti takt u drugom redu. To jest dva takta pred prima voltu i sama prima volta. U melodiji uvek imamo ton C. Taj ton C nam se uklapa u toniku F-dura i u dominantu F-dura. Tonika u F-duru nam glasi F-A-C, a dominanta je C-E-G. U D-molu nemamo ton C, ni u
tonici. Koja glasi DFA, ni u subdominanti. A ni u dominanti. Ovo sjajno zvuči. Tako da možemo biti sigurni da smo u F-duru. Cijela prva dva takta nam se lepo uklapaju u toniku. Treći takt bi zbog G bio dominanta. I u četvrtom se lepo vrćemo na toniku. Kako to često i biva posle dominante. Drugi red nam počinje subdominantom. Drugi takt bi mogao da se uklopi u subdominantu zbog tog tona F. Ajde sad taj prvi drugi takt u drugom redu, znači to nam je subdominanta i drugi takt bi mogao da se uklopi u subdominantu zbog tog tona F, ali bi zbog tona C na poslednjoj dobi ipak možda bilo bolje da stavimo toniku tu, pa ćemo tako i uraditi. Možemo i da je iskombinujemo u stvari, da na prve dve dobe stavimo subdominantu i onda na druge dve toniku. A to zvuči ovako. Idemo od početka, taj drugi red. Može tako, što da ne. U trećem taktu bi mogli da stavimo subdominantu, ali će bolje zvučiti ako stavimo dominantu zbog sekunda volte, koja nam ujedno i posljednji takt. U prima volti bi mogli da stavimo toniku na ceo takt. A mogli bi da podelimo tako što ćemo na prve dve dobe staviti toniku, a na druge dve subdominantu ili čak dominantu. Što se prastoreda tiče, predlažem da krenete pravim prstom, to jest da na ton F stavite palac. U drugom redu bi predložio da na pravi ton D stavite četvrti prst, a na sledeći ton D stavite treći. To bi evo sad izgledalo ovako u tom drugom redu, znači evo ovo je prvi ton D i onda na drugi stavite treći. Još jednom, četvrti, pa treći. To je, možda deluje malo neobično, ali će vam biti lakše kad uspete da navežbate tako. I to radimo zato da bi na ovaj F2 u drugom taktu stavili peti prst. Da bi taj C u drugom taktu dohvatili treći. I zato što ćemo posle prima volte svakako doći na taj ton D četvrtim prstom. Pa da imamo isti prstored oba puta kada sviramo to mesto. Posljednji takt ćemo svirati prvim, drugim i završiti prvim prstom. I to je cijela vežbica, aj sad da čujemo šta smo sastavili.
Eto, fin neki primer. To je to. Lepo vežbajte, pa se vidimo uskoro.